Kble pi baro na ka Don Bosco Media Network ni wan ra shipi ki kubon niam kajala jong katayo baar jong jemang arjar arpusaw. Kimat bakong san hagni katayo baladep kilong. Hong sop ti riu niam lai pongut ki samla bapen kre ban long riu niam solution. Pi ki kun tu ko ngu ela ki kmi ki kpa hau trai na markani ka long ka bapidei ban le. Kerku Bishop Ferdinand ye ka ying mani balapen thamai halat kor parish. But what happening ke jing ther ulaba ya bet ke jing play ke sin Dominic Savio Parish namra. But mintangin pa shi ki khobor ba khambanya. Ha ke jing le niam ba shangkun ha shrine jong Don Bosco ba khot ha sora parish hadu lai phongut ki samla shin rang ki badei ki nobis na Don Bosco Sunnyside apa shalong ki la yo phong ye ke sop ti riu niam ne ke kasok min ha ke santarik ujamang. Ya katay ka jing le niam penpong sop ti riu niam la penya di padar John i provincial jang ka Shillong province ha ka balay don lang ru i padar January sangma i provincial ka Goti province bat ru i padar Stephen Carboni i padar rangba jang ka Sora parish bat ru ki padar na Don Bosco Sunnyside. Hapading ka jing jay jong ka shrine upadar provincial upadar John ulai kimat puson balasot naga gospel bat naga jing puli baningkong halor ka jing kordor jong ka jing ko ongo ya ka hukum utrai. U provincial ulaong ba ujisu legit ingi bansam ya ka jing e jong u shakiway. Day mo u budget ingi bat kumtala dangi kwa bansay so shibon ngin hap yay sa ha ka jing e jong u. Ya katay ka jing le niam la sakiru de kispangut ki pat riunget na po parish bat ki bahayi nga sem jang kinobis. Kumban pentip si kinong pet ka Don Bosco Media ka jing pong yu ka sop ti riu niam ka day ka dak jang ka jing im soti ka jing im dog bat ka jing im ko ongo bat ru ka dak ka shin jang ka jing im beluy ha ka rukom im riu niam. Kitay kinobis kin shimi ka jing smay baningkong jang ki ha ka arpusaw tarik mentaw benay bat ngi kerpat epi bapinyay senran ye ki ha ki jing duway. Barok Bishop Kamtame, Bishop Juni Victor Linggo, Barok Linggo Jam Kabalang, Namba Umensim Jam Blay, Umpendab Yaki, Lagi Carson, Baper, but Kiso Jumu. Makin lang, dan yalam Yaki Five Blay, Shaka Jing Kud, Kajing Shisha, Kamtam Group, Badaka Jing Chakri Junki. Kinangla dan beteng yang rekam cing penim jom kabalang. Tongin yang buai. For the Rector Major of the Salesians of Don Bosco and his council, and our provincials and their councils,
especially Reverend Father John Zuziama, who presides over this Eucharistic celebration, that the Lord may bless them and their ministry by anointing them with this Holy Spirit, that they may ever lead the Salesian congregation and all its members to proclaim the good news of salvation in Jesus Christ, especially to the young people and the people not yet evangelized according to the charism of John Bosco. Hakakat artrik urempang arjar arpulai. Upadar Pius Shadap Parish Priest jangka Umsning Parish ulapli bat kerku ya ke Archbishop Dominic Jala Catechism School na kebenta ki hep ki berit. Haka santarik ujemang arjar arpusau ke Archbishop Dominic Jala Catechism School CMC Block D Umsning Parish kelapen kutno ya kejingnya kendo beshisin chisnem jangki hep ki berit leni ke annual get together Kids for Christ Block D halor kapang Pi ki kun tu ko ngo elaki kimi ki kpahau turai na markani kalong kabapidei banle ya kabalasot na kasithiu Paulus shekinong Ephesus kalanong kabanriu kadukot kabaningkong hakini kesngi lawan ban penmentai kamas bakhot daw parish priest ko Umsning Parish Padar Pius Shadap lawan ru ban ajing hikai kini ki hebret daw brother Wan Lambok Hujan bat brother Leonard Rangkenjai Karpor Lepin shingan shu ikini ki hep ki berit daga jingdon lang ki kemi ki kpa mat ki pat nget jang ka block D. Le samru iki kusnam shi ki hep berit ki bala pas ba ha ka catechism class da baro arngut ki brodar ki balawan ai jing hikai. Ki hep ki berit ki le pediang ikini ki kusnam daga jingpo samrekhe bat daga jing commandment si. Kira school na? Rekod na man gasngi? Kaya bahan kaya mulumala? Thì kaya ba ai ngồi ở đây thì qua anh em mình long hai nha đi thì đã qua học kaya còn ba qua anh em mình long phada cái đó có qua long phada rakti thì iyo kan em có thể là biang ba naman mình này cái sinh berdan chuan ai chỉ kai thì sinh tụi nó đem ai chỉ kai berdan thì qua anh em bikin wan man sinh lấy dan iyo berdar nang no tong wei berdar lombok ham lai no ham long berdar ma pi ma kena kan thai kwa ne man long sister kadang gun bakwa rakti ma kham hai camera sửa tang bari ta tumlai sibun tede banduai berbor bagin long hadar long sister kena man sakri ublai sasotna ka perthai mentala duna pada suai nyap mensuai pada ruang spesiali ini mentang nyap naik sekiri boper ba ingin wajur ba filong hadar ba filong sister ba man rekod bahap te ko bangong mene ada ki e yo blai hap ko ngoi hukum jong blai ada ki e ye mai pa hap ko ngoi hukum mai pa ingin wai na menta ciki te to ni aduai sembahyang lang barakot Juyang ngop hati kam kita kam jini nasiu. Balik nama ba ngisi bur perlo. Sisian adon kadon gawe gadur kaba kajinja kaba kabalang. Sisian kia ya ki belang mana bari belang sini bari belang. Bari belang ya bur dong ki belang. Okey. Te ki belang ki juya nare marwai na kumna. Kia bisi group chicken hood tu kumbalong mangis perlo. Ya tahu aktif itu ya. Ini dah bukan belang no, ya sikit. Tesisien, jauh kini belang, apa bagi dan jauh. Kemudian beliau ubu jauh dia hakmat. Jika tak belang kebaja hakmat du, ubu jauh dia. Jauh kini belang hakmat kini tahu dia kejam untuk kekecil tu. Nanti kasaya dia. Dia apa aja kita belang hakmat kejam, ini membuat dia duduk tilang tengah. Nanti kita saya. Baru kita bilang dia aja kikinti, tenang kikinti, banjam itu dia. Dah katu kan ni por tahu beliau, boleh siam no itu dia, boleh siam wen no itu dia. Tapi kita bilang nomor bagi begitu banyak hakmat kijam, kita guna kita bilang kijam dia. Hamdan ni dah dia dan surah kita bilang sejam saya biar, sejam berapa, sia perintah
Tinggi ru ting ki beriu long mutaken. Siaput kebit. Mungkin dia kesenang kafut siaput kebit sejam kut tiki belang. Dan dia ru ini sejam kejam. Kegini baru ni orang gede kecing ya ya buat perlok ni ya buat patba. Menta haskul khantam khana singrang. Kindan ibe I khana ibala million bandi ini di dan kena bala khatsau katanya masuk ya kesa sedang bandi biri. Tejayu dia let khadi gitu perlok. Yani ya let nama beri ngayo biri bena syukur na pelajin pa dan kenapa yang kita syukur na pelajin pa biri lekhat buat kut te ya pensai gibi parlok yang ini tem jude ben ko ngu te don ki kenapa nama bagi semua daerah ki kuat menjadi parlok ya le nakalet nak syak mai hayeng nak syak syok hayeng ru ya le nakalet lani syak keren ben syok ni dan memdi biri de campaign dan baong kita memdi biri de campaign Dela semua baong kita syabut lebih no untuk kebelang syabut lebih yang map hajing di biri nang tayo bamkwai kenting bamkwai lagi ya bam shikhar dan peti mentau buang hagi kena daya sini sitai sma ayur sma gitu gijing bam gitu shikhar kita gitu kena akan he kini balik tempat kita menjidai hira bandai empat jui hira mau lagi kena akan he Pen bahagia ni dia dengan ngok perlok pada bab sikhar ya di sini kita pada bab kini kita kam jubah Namar baru kedaitan gajinya semua ternak perlok. Apapun pasapoi gajinya le di kamu. Tepat bah berkat ni dan data ki kena kasau pasal senang kan dia senang. Wadlah akhir dampak kamai. Tinggi sama kita ya sen. Data kenya Hakasan terik ujemang arjar arpesau, wat hapeding kejing ther jong ulap ba ke St. Joseph Parish Halatkor, kala saki kejing kerku ye ke ying meni, hadin kejing penbha bat kejing pentamaya ka. Hakapor shipau bejemen step las dang shwada kamas bakot, bala penmenta do Reverend Father Ferdinand Dekar, Bishop jong Jowai Diocese, hakajing don ringkat lang Father Sylvester Sinrem, Father Paul Ulingkot, Father James Ternyang, Ekonoma jong Shillong Province. Haba pariay kaktin ublay, Bishop Ferdinand Dekar, ulapai biang siya kajingyat linti jang ukum ubrodar hapo ying meni lightkor, dak baay kublay kisamla, bat kinongelam hagatu kapor, kibala pensluri uban longkum uriungyam. Uloong, bakani ka ying meni kathaw ya kabalang, yengi kipat riunget bat yu Chris ubalong umaudong, bat urang bat lingdok. Upadar Paul bat padar James kilaot yu ribbon kum kadak jang kajing play kini ka ying meni balala ban pentamay. Hadin kini, Bishop Ferdinand ula kerku kerdo ikni ke ying meni da ke bapa ni ke jingda jingkir jong blay ke parish brok kawe. Haka nok pai sengi, ladon ke jing meni sakramen balai lamdo padar Paul, ke bala ai mensiem ke pat riunget ban ngam jeliu syusyu hagi jing dwai jengki. Hadin kini lebut segi program lingkot ke bala pen isi syai ke sap ke pong jeng ke pat riunget, ke bala tut syakini ke jing lek kemen bahun mensiem. Come to the Tanya Nini Day, Nakamau, Oscar, Kita, Tini, Bati Wiki, and then Abali Mini, Ikima, Babala. Keniki Mini, Atau Yakabala, but Kabala, Akakulam, Yangi, Bagay, our Risk, Bagay, our lay. Kaya jingam jong balang ngiti kunsi kinong yato kana kinong yarap pada ngiro kijong yato ngi ya jingam jong balang kabalang kono kabako kabalang kono wei kabalang kanti ngiro lo hosti kabalang kono kanti kamamot ya dijak diberi wahal salasa bar kabakadu kabalang dalam kabalang ijizri kamu
Kinang yana, kinang lepha, but kinang sispa, kinang pendim kuma Yesus kula ini commission aba mapa jadi apostol. Ada gospel yang Matius menang aba program. Hat game tepen, uang ai yana aba day aku kini kemarakan pembaptis itu balik ikan yang berhenti hukum jalan bato tipskan banggaran mereka tapi atau wayang penting. Tadi dia commission dengan pagi bernam missionary. Nam batai orang ini jingam dalam barang ada yang cinta berdua ini recently kebalan ini atau ya balang atau yang lain atau yang pres balang kita mau udah kita upligo gambar rendah kebalang aku apa tercinta ini pada kondo. Jong ibe jongi haru berkelimpan bemangi nilai pai na kini
Udai nong sumar sukher. Nama teng hari jing jengi. Lai kindo kita jing pingjang. Lai kindo kita jing Lai kindo kita jing sidam jing jar yin. Nilai kuno ha kita jaga mana show play. Mana kerpar u. Mana show tu try di sublawan sini ke pertai. Panjab ya ke pop kesan. Yang sui play. Ya ke jing sini warkam jing ya pertai. Mengi barabor ngim leksta. Ngilai syakawai pat. Ngiwa sini. Ngilai pat pek. Ngilai pat kenyang. Lai pat pek kot. Ngilai kami pertai. Tang ban penhun yang kita kajing lambri. Tang ban penhun kita kajing kuah beri. Henry pat nyimtip. Ya kata kabau play utip ke nadang sadang. Tarin kabau Jisu kot dengan verbi. Ko men ko para banyak. Nabi kipat jong kani kapare slide kot. Kani ke yi kentang. La kentang memsep. La kerdu kedok. Dari Bishop Ferdinand. Kini yi kapal kentang kapal kot kawe dengan di barbo. One good. Tarau Jisu on biang ha ke gospel jong Yohanes kenang kapal kat wei. Kat kot arbu pra teater kapal kintin. Kapal sopnat kapal mengiyo so barbo. Ada tip kanu prenjungi kapal ngap bagi penlong dok penlong senam ini kintin kapal Jisu on. Tuan sangat. Hi barok kiba sitam bagi bakia jeket. Bat nga dauda crowd dauda crowd umbi dakrit nga ngan penjata jepi. To bai kalingkor janga batu ikai nga nama ngalang bacan nur badu bos nurit kadanur. Kata kada jinglong jong trai Jesus Christ. Jinglong jong trai Jesus Christ komen ko para ubas nurit. Wa pendam nyeri hakaman jong play. Kada wang wan se shanga. Balai dikat nanga. Ladang kita jing dikja di sitam ri kesan. Balai dikat. Kalong ke jingsa kin mau ye ke Shillong Archdiocese Brok Kawai bakalayo biang sa Kawai ka parish thamai balapli ha ka santrik ujemang arjar arpusaw the most Reverend Archbishop Victor Lingdo ha ka jingdon ringkat lang Vicar General ke Shillong Archdiocese Reverend Father Richard Majau Padar Theophilus Sotun CSC badai parish priest beningkong do jong ka Saint Dominic Savio Parish Nongra Padar Augustine Kotala, SDP Parish Priest ke Divine Saviour Nong Thamai Parish, bat ki babun ki padar ki bawan keleng ki parish, ki sister ki brodar bat ki pat riunget Catholic jong katay ka parish. Ha katay kesengi ladon ringkat langru Menteri Rangba ke Jalau Konrad ki Sangma, Wemily uba AL Heg, Wemily ke Nong Thamai Constituency uba Charles Pingrove, bat ki wei ki he jong ke Jala ki belai don lang ha katay kesengi. Habab hariai ke ketin ublay, umus Reverend Archbishop Victor Lingdo kumukli ke Shillong Archdiocese Barok Kawai, uloong bakajinget, kajinget, bat kajinget teli, kalong kawai kabayalam yingi banlong kita ki Kristan bajanay. Uloong ru bakajing play ke parish bat yok parish kalong bengin ye yok ban ye sam lang, ye kajinget mar keliang ban ye rap mar keliang hakabalang bar ke imlang salang. Lasa amru iki kusnam shikinong le bha ka parish nadu kirang ba balang ki padar ki sister ki khun samla ki long kmi long kpa bat shaki bahalor baraki ko henmen ko para bangalana pop shibon da kaching perkhat de kin de kam ba de kaching le kle da kaching le palat chunga da kaching le palat chunga da kaching le palat bakrao chunga namar kata karpat kamaria bakot kabayay sa katay soti yakangel bakir kot badati ko henmen ko para banway na kabenta chunga how try uplay chungi uplay badon bor baro nis nayangi andala map na ikipop chungi onyalam yingi baro sha kaching im bom chukot
ulong ubala priang semua bahaya. Kat bau Petrus udang tren ya kade. Umen siem bakut ulawan hiar. Halor itu baro kibala senap ya katir. Bat kiriung naik na pedeng kibala odshe. Who by it? Tungin iway pat. Naba ka jing it kalong now blay. But yaw tao ba it lakha now blay. But itu yaw blay. Utaw bom it itu yaw blay. Naba ublay ulong ka jing it. Ha kani lapen pau ya ka jing it ublay ha pedeng jong ni. Ba ublay ulakha ya la upun ba marway siya ka pertay. Nang mangindok im daun. Ha kani don ka jing it. Om mangilait mangiyaw blay. Nray mauken ulait yang ni. Bat ulakha ya la upun manlong ka jing siw kuna. Nakabantar kipop jong ni. Kaptin Jong Blay. Gospel bakoy kakumo Yohanes. Kata kapur Jesu ulaong halaki senra kumba upa ulai janga umtagu ngalai depi do yaisa ha kajing e jonga Chiminasa Panasama and all other ministers who are here. I'm very happy to see all of you joining today in the opening of new parish Nora. I welcome you and we wish all the best. Pada pada nani para biji chungi kumchuro ke para provincial bedonang hani kerpangro ya pada Theophilus Balong pioneer hakani ke parish Batamai baro pada parish chungi prakasin kutana balapan kre na kabentang ni ke parish But baro kilendo kiluniam kipadan hani baro ki sister kipadan baro ki prabangay kapoyer chagi khana duan ye pi kilompa lokni ki kon samna me khanare hakani ka si ka bakrao magiwan hani ban pli kani ka parish pathamai balai nam haka jiada jong Dominic Sabio bakot baru-baru ngitip ham haka jia teli kejia kejia long the way haka parish judan bergol kejia niam ki sakramen nadu ka baptisma hadu ka jitu korin haka parish ka don bergol kejia kai niam ka parish ka dei bergol kalat ka denti banyala pu Jesu ya kai ma chung play ka parish ka dei ka jaka ban le ha ki wei banim ha ka parish ka dei ka jaka ban chekri yo play banyak para prio. Kata-kata kajinggan ke parish, kadai kajigar ku bakrau tam cuuplay. Banyak kani ke parish anomra, latrang malanu nagi para bangay, bon pusnem maki por balalay no. Ngakan mau pada sedang bawanru, ki para bangay kirang ba, kinokini, kichukini, lano al pli ke parish yogi. Kat du ya wai menta kasni nilap puan hangi ban pli kani kisdong bahe
Ublay un penkalador ya pi, un katku ya pi, dah kajeng ke bakar pang, kajeng kermen, kapda kasi makrau, nias leo ya kakien cung ublay ke baslau tengah. Kabaya day dur bha barkani kajeng peli kani parish. Bias leo cing pele belentong. Bashim nasot nakikam jom pia poster. Hakit tu kepola ya snow badan wei urang ba, rin ba sipai. Ubadai gentle, ubadai nak kayi nasem kababha. Layo ayah kajing percaya jom mesti berkuat belong. Terus ulah keren nak kesur kebajam. Wang ngatip mentau bau belai wi ya baru kipriu perkai. Ulah kumju ya baru hi. Upa ya baru kajing penim. Nama usul nama kajing penim kadai ya baru kibange hamu. Nama kata belai wi ya baru alang. Hakum cuhi, ye ke gentle, ye ke roman, ye ke krik, ye ke cu, ha ke cu karukong. Mendapat wit yang yiru, yang ayah pi baro, wit baro lang. Dapat terus layu acing syairu, layi ke bor mesti berpur wahyar halor joki gentle. Nang talong, kei bakang lat yang Hansi mereka umar ay baptisma yaki, urai baptisma yaki taki gentle baro. Bat kila kelalong Pakistan kilang bot jauh jisu. Bat kila syarhem sisu haga jingye yau play jingye para beliau. Teo Petrus layanam yakin gentle syaka jingye yau play jingye para beliau. Jing penebar pias no na kaciti badan kong jong weng play. Na kabenta kajai penriu jengi u play udan pun ki kerten. Unang thao, unang po, unang penlong, unang penman, unang ri, unang sumar, unang pendak, unang penbiang, unang ma, yang i, batek, tet. Hendrai kawai, katien, kaba, ngis tenat, baro, bau belai, ulang, kajingye, God Islam. Ladau belai, ulang, kajingye, ngis tenat, baro, kibri hone, kikuaya, kajingye. Baru lalu ke minister, nado kilendo, kiruniam, nado ke paiba, nado kilong kimino. Kanongstoin Diocese Catholic Youth Movement NDCYM Zone 2 kalapulong ya touring program balai punyo ha Divine Savior Parish non ba kabalong lai ngilenter nado kalai terik rempang hadu kasan terik rempang arjar arpasaw. Kapang pedeng jong gani touring program gadai tebat skem hala dot note ya kitin jonga rakhi ki hukum jonga bapin im. Lawan play perda ye ketika program do ba Richard kahit kumu kongsan bat uba Barnabas nong ba kum sembut kongsan. Ladon ru shipun ki jingkai beper haki lightly ki session. Kebening kong la a jingkai do samla Wellborn snaitang syapang kaan jong kabalang. Baar bat balai la ai do ba Martin lating syapang gejing em haying asem. Hakas ngiu blay pat la penmentai ka mas bakhoit bat la kerku pen scam yi kinongket kam bathamai ka Nongstoin Diocese Catholic Youth Movement the Reverend Father George Jaran badeu Chancellor ka Nongstoin Diocese, Reverend Father Cyril Pariyong Diocesan Youth Director but Reverend Father Joseph Rai. Hakanok pai sngi ladon ka jingmani sacrament bat la kren halor ka pang the Reverend Father Joseph Rai but ula airu ka jing sneng jing kraw sya barok ki khun samla ki balawan shimenta hakate ka sngi. Lapen ha perdai ka sngi do ba witing mausor baderu unong ket kambarim jong ka CYWC Catholic Youth Western Circle.
Kiyo kano, tre, ano kiyo? Manam ay kano, tayo ba nito? Kim sebelum kaya kano, kada ini naman ba umiitin, naman ba pipitin, naman ba pipitin. Kenapa? Kini hal trace itu kenapa minggu yang kena kita yang pas kan pula kada lo, karena sekarang teriak kecil sebelah jadi agar ayat bagi ini sih sekarang teriak, mereka sudah jadi teriak. Shibenta banraki kesengi burom u Dominic Savio berkuat kemunong da keseng samla Catholic mau kendeng parish kala pelong ye kesengi raki burom jengki ke baar sengi linter habalang shnong lasken neduk kesau terik haduk kesan terik kurempang arajar apusau ha kejing elam usamla James Edison Suchang kumu presiden usamla Iwa Dahun kum ke general secretary harun kat kidukot barok jong ketika parish Lepli perdai ke sengi ke sauterik da kemas bekut ha ke bau Reverend Father Don Borlang Kurba ulalong ukongsan ha ke kenya ke kriam. Ha ke sengi ladon ringkat lang ke Sister Mercilian Kshiar ke badai ke Lady Youth Animator. Layo ru ikijing sning jing crown no Reverend Father John Michael Marbo Parish Priest ke Barato Parish mat buat segi cultural program bala shimenta na barok ki balang shnang bahap hapo ke parish.
singing in the light. Singing, singing in the light of God. In the light. In the light. In the light. In the light of God. In the light. In the light of God. Clapping. Clapping, clapping in the light. Clapping, clapping in the light. Clapping, clapping in the light of God. In the light. In the light of God. In the light. In the light of God. Shout it! Shouting, shouting in the light. Shouting, shouting in the light. Shouting in the light of God. In the light. In the light. In the light of God. In the light. In the light of God. Jumping, jumping, jumping in the light. Jumping, jumping in the light. It's for Jesus, oh, it's for others. It's for you, you. It's for Jesus, oh, it's for others. Bat daki ni ki khubor ngila poi shaka bakut jangani ka thup khubor. Ngi ai ka jing khublei pas kha basuk ipi baro bat ba pindon ha ka jing kwat jing khia pin klan pin shat ha ka jingir khu jong Chris balami pat. Ngi kerpat ipi beladadon ki khubor baja ha ki parish ni ki shnong jong pi ba pin pha ni pin tip shangi ha teu number badon ha ka screen jong pi kanang bengindang la ban pin mi man ka tayo yi ki khubor niam ka jala. Khublei shibon ublei unkur khu yipi.